princip stvaranja države na tlu jedne države, to je negativno. Bez obzira ko je i kako potpisio, odgovornost objektivno postoji. Zašto? Jer je urađeno nešto protiv ustavnog poretka tada važećeg u Bosni i Hercegovini, a nije konsultovan narod kroz referendum. Dakle, oni koji su se odlučili da potpišu, ne ulazim u to koji su njihovi razlozi bili. Bili kakvi da su bili. Čak da im je tamo neki Holbrooks revolverom, oni kaubojskim, prijetio i tjeru. Oni, pravno gledano, ja smatram da postoji odgovornost. Zašto? Niko nije imao pravo, niko, da mijenja Ustav Bosne i Hercegovine bez konsultacije građana Bosne i Hercegovine.